Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahu alazim. Tama-tama malabiki anrangnya sila surah malabiki angkai dimasirifang Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, tama-tama malabiki toko ada pengadaran yang ketulah majajar, tama-tama malabiki tokoh agama, tokoh pendidik, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada tahun ini pada rakaitan terasukuru ketentrigan kata lauri sisi raja Allah Ta'ala nasabah kata mandepungan riseti acara memuade ya depungan tak sepi tanra maka dari makanja sedingan nafabanwai nasabah angkana masama turu masama ada masama fakau ke ngeri tujuh nadecinya memuade ini angkai hadir dari lalana yang ronge angkai mancaji jembatan nalete baraka laurianak tak ia meloe ifa bunting nanya makutofero iya baraka inaletu nali sufe manalete toi tau angkai yamanan nahadir salawat nanya mapasalama laurifatan nabi alimalabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang mencaji akacir madicing risisita risisina agama iwi, risisina atutungan lino iwi, magkoto faro papas sadia bukot tamawari, ya melo yewa si raga-raga, riolo alimalabina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kung malabiki ang rangi sila surah malabiki kari masiri fung Allah ta'ala, sebelum pataruya cara maku melo kamilo doang aki, makadeta na fodo, butingan na anak tak yasa, mancaji sabak na sabari na panurnong fung Allah ta'ala pamasina. Amin ya Rabbal. Nafalabang, nafasamay, nafasanray, mamuar idigaga, nafasangadi ang kirilalan na iwan mo na angkaw mancaji lalang nasabari na tuyulalang toma parintay. Amin ya Rabbal alamin. Nasi ruju-ruju kat toma si sompuloloy na tarin ripabanway na tuyulalang kalolo campengae. Amin ya Rabbal. Natabaka perkusan na anadara campeda dulu pamit ibu sama na sendiri na ganadara ko kampung ulangi na tujulalat kalau lo campenga natabaka perkusan na anadara campeda amin na tujulalat tofi medudai aja tercawa matong-matong kayak pamakai itu tuh mau tayasa tuh merisa aku digagal lebih risapi burakan kan apa digagal jadi ulangi pe matong ada tuh ngulangi balik pe matan na fodo tuh mancajilala na tujulala tuh pe madudai na tabaka tuh pe mafarakusan na jandai amin kuy janda ka apa rumah kami mau pulang na rewa sumangat na tomatuai teman-teman malabiki yang terngis sila surah malabiki insyaallah dia nagagana sisa pamula kalolo anak darah duda janda letu tomatona lamana tanafodo ang kabaraka tatiwile suri bolata amin ya Rabbal alamin. Situ ngena ada anakku calobot tinggi maka itu tomatorelo tak iko makunreye na angka nama manu-manu ribolewe ajak namutulit lele sere rilego-lego iwe Japui di saat bini alemu angkau na tumanca di karamitase na murun ni alemu na sabay ko tak bagi ni undangan na angkatan rasomo na ifendre ni dui balancamu na urun no sapo na balebo no faci anrenge tempat di makilori alemu risisi na jokta mabila bahasa makaret na tomatwakta maka de arapo-rapo muna aga tujuan na
Tadi ayat yang saya bacakan adindaku yang calon pengantin, maka dia Allah Ta'ala ini makun riye hunna libasul lakum fakyaki tu riburanewi ini makun riye, maka dia Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yero makun riye onrong asanangan na buranewi tempat atanangan na oronewe pahang yang riko calobot tinggi maka deh namotu suruga non roy seti burane yeko depa gaga makunri yoko sidape na depa namanya mong apinadingi papinadinga bukti na aga pangulutan Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan langsung oleh Allah na inapa burana na ifancaji pangulutan Nabi Adam na ritaru di Allah Ta'ala rilalan na suruga. Tapi oko ni suruga mon rapangulutan Nabi Adam depa naman sokku narasa papinadina kebahagiaan na dia malina sokku ibancaji nga malipangulutan Siti Hawa. Dan perlu adindaku ketahui maka dia Allah Ta'ala dalam hadis kudusi yero makun resolehai. Ibu yero makun resolehai lebih macanti daripada bidadari liset na suruga. Jadi aja tahiran ko aja tama silang maka dama ki man rasa katung ato ko sori mondri lakai ku bidadari milina jelling apa ya de leulaku apa ka bidadari macanti ko solehamu itu makun reye macanti ina bidadari na suruga maka carana ni na soleha tu makun reye ada beberapa kriterianya, beberapa akan saya sampaikan. Salah satunya andriku calobot tinggi si bawa ibu-ibu yang kehadir di tanda pengekam apapun bicarakan maka dari saya sana pandritata tanda-tandana tu makun resolehai menyawana lakain na nariko na tangay. Ibu ibu na tangay kilakay tak manyamaw mo hape dan dina dito na tatambal sa una apa angkat itu burane selama tangga bini na palingarangnya di sana kalau si maka majari saja tak 2 juta buliat tak siulah tak 5 juta cicilan ketua makun terima koroga ketua makun terima tak kalupan di 10 boti ko kampungnya 10 to wajuna nali tapi dia nali ngawaju lakai na itu tak 2,000 itu nila mengaku apa minggu itu dia makun sekali malam hari wajib nak bulan lakin na yang over loh jadi sepat lupa na tulinan pagi bala ni cakko na kafe ni kanto na caki kini lipat na ikut tamai botinge angka bini na pada bintang filengi angka lakin na pada filek bintang ni aja na jok kaisi nama bungkah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan pengkan rapi betul ni rapi pak makun reto si botinge tapi matur kita wana burane matur pi makun reyo. Teman-teman lebih yang ringis surah malapiki. Yang kedua, adindaku pengantin wanita. Salah satu ciri wanita yang soleha adalah yang mampu. Nasa tomotorilota aku bicara ogi, maca dupa itu boleh, maca pamuju Allah. Aga ya sama maca dupa itu boleh. Iko angke lakap lakena takapo, maca dupa lakena. Butane kiyo lo ibu. Apa mingin regalung lo berkiwasa pusaka. Apa anu ko kata pangi masa penyanyi sesi bawa pengaji sisa na tama kakade pusa na kahoy untuk kasi ero mangoli de nang kana aja matal ko pitakilala alhamdulillah ko makomero to mangoli de na magagato makuli utane ki yolo ibu matumotonga ka iko pure na la yase na laketa na pure matimbang man ang katakapo ko boleh aga fakutan na pamulata aga fakutan na pamulata siya lina ang kelingan riku oti makun reye aja iro baja sana tinggi boleh laki musik di fakutan pamulana tu makun reye ulangi agi na boleh laki tak boleh togi mabalu ase boleh togi na pemagalu boleh togi jok kemesu boleh togi siruntu si boyan peti boleh na sale bola ye kotak tapo ko boleh ni namo maga caimo namo maga si cacamo laki namo mista boleh jok kasala ye kong kay taktapo tapabali papakutan na pamula mo aga makadadaing aga melo tainum Eru pakutani ya semaku demace dupe to boleh. Loki gam minut kopi, loki gam minut teh, loki gam minut susu. Eko melo im minut kopi, burani kopi. Eko melo im minut teh, burani teh. Eko melo im minut susu, burani susu. Ada tak salah paham, ini rumah masuk. Astagfirullah bala ka tulis susengka ko maku ceritanya. Iko makadila kita puranan di onna. Uwi biasa na taleka. Tadi ni uwi biasa lah kita. Namo maga cerita.
Kamu maka cerita, nasa bayi itu makundreye at tazwiju barakah nasa nabita. Itu benewi barakah. Jadi narekum benewi nila makanya sifat nama bele barakah itu lalu nakaluarga. Kamu maka cerita, di komino ni purni menu lakai tatanay silain. Purni itu minungi. Makoko sadiani andre. Kanjani rusi di makundre kumakurang di ang kalinga mo. Tanilay tak lain. Loki kamandre mamigan, loki kamandre. Agak asa mandre mandanjan. Jemo-jemo ni ranjangi. Ulu balik ko ranjangi lo itan. Kanero masuk beton ada di tanah laki tak deng. Loki kamandre mamigan, loki kamandre sepo. Ye komelo ki mandre mameja sadia baki es na mejangi yo komelo ki mandre sepo wakai baki ulesoy to sudah sulit kasih bawa. Ye roya sabeni. Kuburan ni makorong kamu apa kali ni angka mo pa. Ye kuburan ni mandre na itata na hindi. Apalagi mo timparu. Kamu ibu tilo harus tomaku tanah. Apa itu makundre kumajaye mosin na biasa tu. Pagkilo na tepat ternyata wala kasi na taro. Mondron nila mapagkilo na subali tapi macam ni. Karena ini deh tak magamoras asli, magamoras sana nasu nasuku. Pas mau ke pajena, pas mau ke cukana, pas mau ke cenina. Di kumakari laki tadi masih pak laki wanre tak tapa bali masih gak makari napi tu nasu nasunna. Tadinya apa pan nasunna. Di ya sabeni, bisa mau kira apa perbeni tak pak? Ada kekasihan dulu. Teman-teman lebih kian isi surah lebih kian dari masiri Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu ciri dari istri yang solehah. Selanjutnya, leceng aku buran ibu di siap-siap kima patongi. Angka tuburane, tadampun tak bawah. Angka burane maliweteng ina balai benena daripada mangajina. Makro kabini laki tak. Oh dito. Angka ini itu bisa gitu. Angka tuburani benena minasuro lo masih apalagi macawe ramalangi nasuro benena lo matarawi nasuro anak na lo matarawi alena monrobola dena lo ka masiji monro ni ko masiji fanno makunreye duan ciji ni burane apa na labir monrobola alasan na mangontrak bola makro galakai tayo. Oh makanya itu makundre ko kampung ina bila laki na mau salah. Teman-teman lebih kian isi surah lebih kian dimasiri Allah Subhanahu Wa Taala. Apa modal utama antara suami dengan istri? Makanya Allah Taala di kuboti makundre hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna iko makundre fakya ko riuronewe iko urone fakya ko makundre aga ya sepakyan nasampungang isiri na pasangan na. Jadi itu gunana benewi yang riku calobot tinggi pelengkap kepada suaminya dan suami pelengkap kepada istrinya. Apa on rucuana na lino makoko dewi la makunreye teman-teman lebih kurang dewi la makunreye. Namo burani makisatoni makosip makoko. On rucuana na lino. Ya selalu han kaburani ko yung kalinga bati na macarita ternyata benena na carita. Kada yero bene ku waktu ku botim paru tapi kedua cemesi soma koko ci cemani cemiluang gasto bene narona cerita lewat tuku na sebotim paru wangi fa dia mangkoko we mabula suna bonyo ni kalipana ye ko matin bene ku mangkoko de ule mata pada to tarik talam ko ruwi galung mangor dasa tu keburana cerita makro bene on rucuana na lino padahal ini wadi sampong si Dina benita pak ini wadi sampong si Dina apa lagi modal keduanya adindaku pengantin wanita banyak sangat dewi si bawa toki galak tanang ke persoalan tak maka dia tomat tak ada anak salifah laca tangan na kamarak munariko angka bicara bakal lain antara iko si bawa benemu antara iko si bawa lakin betul ada iko angka persoalan selesaikan dengan cara baik-baik. Apa mega tumakundre iko na cici lakay na tanya lakay na hudang tapi si bawana ang katutu burani iko na cici benena tanya benena na hudang tapi si bawana ikaw ke Charlo selesai persoalannya na tanya tau punya persoalan tak hudang makanya diperlukan kejujuran. Oh ibu kelas sudah tak balik-balik lakay tak
Ang nacemat di maluhu di kapal. Oh ibu, biasa kata balik-balik laki tak? Biasa toki kena balik-balik laki tak? Resi balik-balik no tuh. Padahal bingko ke cara lo ang kabaraka lalu bola tadi ko ke cara nulil no pamasin na pangalatala ikut tulis balik-balik lagi. Iko cara lo madecing atau tongan tak ikut sekilakay na soji balik-balik na sekibini na soji balik-lakay na. Sedangkan lagi melempuki, sedangkan lagi jujur ti manis tak mau untuk itu tuh mahinayewi apalagi kau mak balik-balik. Maka kita hadirkan kejujuran, keterbukaan, saling pengertian. Iya na tu namakan ya nariko angka matu keturunan tak nasa tomagot tak mancaji faktola falal lori cengi mage makanya i acuangan na. Iko kira-kira amuk na pak beling, indok na fanno koreng, iko angka matu anak na ada jajina, ada kira-kira jajina. Bahkan maka deh sesana kaya deh iya rupa tahu yang lah itu dari putu 5 ringan dari pengalataan nah sebatung ke sewa-sewa yang kemana tuh peringaran yang kemana si kiri nah buku dijaji bukan asui menjadi si kiri nah dijaji uning nah mau emang jadi si kiri nah dan dia maku tahu baru iya rupa tahu iya betul yang lah itu dari kau mau bicara tasawuf iya kau tuh 5 si kiri pengalataan jadi dari kau angkat tahu dia karena si kiri iya bara itu tahu mati juga iya bara itu tahu mati juga. Bayangkan kau sedilakai dia karena sikir berarti agak kira-kira taruh kau makan pocong apa dia nanti hati nama hati ni hati na kau kemakun dia karena sikir agak kira-kira kuntilanak apa mati ni hati na kau pocong si garuk si bawa kuntilanak angka anak agak kira-kira tuyul ni kapan teman-teman lebih yang sila suruh lebih jadi dia itu gak kecokan ya iko ada ide si pasangan si paringerang minimal tak paringerang baca sangat dia andri kubut dimakul paling utama nah senabi tak yerma tu pamulangi parisaga sempajang minimal sempajang. Oh ibu biasa mau tak paringerangi bapak yang sempajang biasa biasa mau tak ira beneta ma berjama biasa mau tak imangi beneta pak biasa mau apalagi waktu na corona yung kapag kasi ibu-ibu curhat kali ustaz wati kita ini mimangi lakay tak ada yasa tadi na laki ku imana mo pun wala ko jatuh letu wala ilaha illallah yero nasa pakiri-kiri iyak jatuh mabir jamatan ni sama-sama sempajana deno naman jadi iman napi nasi na imangi si bawana na natulitin naman yutul la ilaha illallah padahal ito sempajana wajib coba butannya kipain bu tiga talabir mas sempajana atau sempajana potong kata itu lebih mas sempaja ni sempajan mas sempaja magi pilih biasa tak seluruh Jumat aku buat tinggi magi biasa tak seluruh sempajan loro tak aku buat tinggi oh dia itu alhamdulillah aku itu nanti oh ibu jadi yang pertama itu paringerang pasangan tadi tujuh na sempajan terakhir lupasan yang dikubut di makun raya maka dari situ kan diangkat tu amalah paling makanya nasaba iya tu ini yewan niwi angka kimanca di taro tau maega asa maturusan na dua keluarga na ipakut tinggi dua belang-belang na yan rinikah jadi ini angka hadir dari yewan ni angka kiri turi lelan na ionrongnya untuk maga mapasik di bila jumpali mapadafi suget teman Rafi mapasi sompu welareng mapasik di farakusen ipa otina anak tak nasabat taro tau mega nasa kematuan tak rusak tarwada terrusak tarwarung rusak tarwarung terrusak tarwanang rusak tarwana terrusak tarwari rusak tarwari terrusak taro tau mega. Jadi ini tunak boting tapi sitongan na dua rumpun keluarga yang disatukan kembali. Ivan dati bila sudah teman Rafina, Iva sokku bila jumpa lita dan ni si sompung wilarata, Iva sit Iva rekuseta angka kimanca di sini binengan. Dan yang paling utama untuk seorang wanita yang paling anak tua, maka dia sesana motivasinya selengin nigi makun rey. Ulangi, nigi makun rey. Merah famulangi lakaina, fadelo na makaroba sekionta. Ang galingan na awan, apalagi ko butim paru na mo tal 5 unta siwan ni jadi to. Udah na kayo lo, Pak, biasa mo kinay ribu
Kada pun tak kenalan aku tu ni kampi. Biasa mo? Oh biasa mo. Kau tanya kira ibu, biasa mo kata bapak. Kasih curhat ni. Kada dia kerja iya lagi ustaz. Pati tu. Oh ibu, ingarang ini. Iyo kemutingi wandi hemo pitu na poding makro kasi diyon tayo di namo matulay suki wadi to. Iko lang tu kimato bola tatap pembudangi laki. Tapi bapak na baraka na boting yung kalimos ta si macara mamelo ka makro kasi diyon ta. Makadilaki tak mali na si tambay. Kaya ko makito pala bapak na makro baka 5 unta. Insya Allah na mulak kay tatakaro ko. Teman-teman lebih yang sila suruh melebiki. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.